Kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ, aikari a matura ma Kambi Samaki, Ng'ambo na Meisori marĩa makoragwo makuhĩrĩirie iria rĩa Baringo marauga makoretwo na guoya wa gĩthingithia kĩrĩa kĩragũmĩra matura maya na mangĩ marĩa mariganĩtie. Aikari marekũĩra kũihũra kwa iria rĩa Baringo na gĩkĩro kĩnene kwahota gũkorwo gũgĩcũngĩrĩria harĩ gĩthingithia kĩrĩa kĩrahahũra aikari o mũthenya. Kwa usiku inaweza kuwa kama mara 3 ama 4 saa zingine. Lakini kwa sababu tunafikiria kwa sababu mambo ya maji vile inaongezeka na hata watu wameanza kustuka kwa sababu ikikuja namna hiyo watu wanafikiria pengine ardhi itabomoka ama itafanyika nini. Inakujanga for some time but at least inatustua kwa sababu kwa upande wetu lake inaongezeka. Wakati lake inaongezeka bado watu kinatokea. Sasa tunashangaa kwa nini inaendelea na dunia ama sielewi. Amwe yao marauga maikarĩte gũkũ kwa ihinda inene no matire maigua kana kuona maũndũ marĩa makoretwo makihanĩka gũkũ ica ikuhĩ. Nikasikia nyumba inatingizika na mlango inagonga na mabati zinagonga na vyombo. Nikashindwa ni hii ni nini? Nikauliza mwingine mwenye tulikuwa naye, kwani nini nagonga nyumba? Akaniambia, "Hey, ni mtetemeko ya ardhi." Nikanyamaza punde kwa funde, ijemaliza nusu saa, nikasikia tena kuku. Gĩthingithia gĩca ikuhĩ kĩahanĩkire mũthenya wa Kiumia thinacara na thaa 4 cia ũtukũ na gĩathingithirie andũ maraihanĩrĩirie na ũraihu wa kilomita 7. It is disaster in waiting. Like now even the people living inside the islands, no one has actually told them the lake is really advancing. They could see, they would actually ignore maybe because these are people, they believe they're indigenous in that lake and they call that place home. Sisi tunapenda serikali atuangalie vile anaweza kutusaidia. Kwa sababu tunaona hii maji vile inakuja, wengine wanatustua wanatuambia inaenda mpaka Lamu. Sasa tukisikia Lamu tutaenda mpaka wapi? Tunashindwa tutaelekea wapi sasa? Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.